روجباش هوالین هجا براین عزیز انجاره که دن به هورنه وقتی زانین ایرو یکی نیسانه دوه 31 آداره بو اول ترکیه هلبجارتنین هرمی پیکاتن ج سالا پار مها گلان ور چاوه پر در دوران لوان هلبجارتنین هرمی بو یعنی دهات گوتن که عجبا AKP و بکار و هیزا خواه بپاریزه و هر وها دهات گوتن که عجبا و CHP بکار و هیزا خواه زیده تر بکه و هر وها دهات گوتن که عجبا و کرد چه بکن وقتی زانین سالا پار ده هلبجارتنین گشتی و هلبجارتنین سروکماریه ده پارتیا کوخوا که پارتیا کردا دبینه و دمه ناوی HDP بو نها دم پارتی نامزد جبو سروکماریه دیار نکر بو جبر وی یکی پر رخنه لی هاتن کرن یعنی جبو وان هلبجارتنین هریمی چاو دم پارتی بو گلو و دم پارتی چه بکه و لهر دری نامزد دیار بکه آمنه مخابن چاوکو دهات خواستن ولو نبو یعنی جبو هلبجارتنین هریمی دم پارتی تنی لحرمین کردستانی و اوجی لحمو دران نه لدرین کو هیوی دکرن شارداریا بگرن روان دران نامزدان نشاندان لبلی لترکیه لپر دوران نامزدان دیار نکرن دری وکه استانبول، انقره، İzmir وان نامزدان نشان کرن لبلی خبات نکرن تنی گرانیا خدان سر هرمین کردستانه و دوه ده انجام هلبجارتنین هرمی ده دم پارتیه قاسه کو آگاهین حیانها هاتنه بلاف کرن ته خویان کو هفته و هفت شارداری گرتیه 10 شارداری یه باجران و یه دنجی شارداری نافچه یعنی به گشتی هفته و هفت شارداری هاتیه گرتن ev وکه سرکفتنه که دیدیتن یعنی مرو دکاره بیجه ده آلیه هجمارا شارداریان ده دم پارتی سرکفتنه که به دست خستیه جارا بوری یعنی 2019 دا و دمی HDP نزدیک 65-66 شارداری گرتو بون لیبلی ایجار در دوره هفته و هشت شارداری هاته گرتن او وکه سرکفتنه که مرو دکارن ببینن لیبلی آلیه دنگا دا دم پارتی دنگی خواه همه مرو دکارن بیجن جسدی پینجی خستیه به آوه که فرمی انجامی که هاتنه آشکره کرن دم پارتی د ترکیه ده یعنی ترکیه و لحرمین کردستانی همو بگشتی 5.8 دنگاستان دیه یعنی کتیه ریزا 50 halbuki دم پارتی دوی در ریزا دو دیا یان سسیادا با در ریزا سسیادا با هم بیجن وکه پارتیا ترکیه در ریزا سسیادا دوی دنگاستان با دنگیوی دوی در دور سدی 10 سدی 11 با نها دنگ دا کتنه 5.8 evnayvi watayı ku dengi dem partiye ketine haya 5.8 jber ku dem partiye lepir deveran namzet diyar nekir dengi ku dve jera hattı ba çuj partiye dinre anji ev kesin ku dixwastin dengi xwe bidin dem partiye neçün ser sandokan jber ku namzet tune bu
mesela lpir deverin Türkiye ولو بو و هر وحال هن deverin Kurdistan jî dem partiye namzet diyar nekiribû ew dengê ku divê jê re hatibana nehatin vala çû. Ev weke kemasiyeke divê bêdîtin. Yani mesela yeniden Refah Partisi jê re tê gotin wê partiyê li pir deveran namzetan diyar kir. û dengê wî 6.7 derbastır bûye. Yani di rêzê de yeniden Refah Partî ketiye pêşiya Dem Partiyê. Dem Partiyê eger li hemû deverên ku lê dengê xwe hebûn namzetan diyar kiriba dengê wî derdora sedî 10 sedî 11 dikaribû biba. Lêbelê hejmara şaredaran zêde bûye eger rêvebirên Dem Partiyê û her wiha kesên ku weke serokên şaredariya hatine hilbijartin serok û hevserokên şaredariya hatine hilbijartin baş karê xwe bimeşînin heya 2028 yani li Türkiye wisa diyarê ku heya 2028 hilbijartin tune. Eger hilbijartinên pêşwext çê nebin. Eger hilbijartinên pêşwext çê nebin heya 2028 hilbijartin tune û divê ev şaredarî baş kar bikin da ku di 2028 da dengê Dem Partiyê derkeve ser sedî 11, 12, 13 heya ber bi 15, 16 biçe. Gelo AKP ve jivan hilbijartinan şunde weke demên borî kayûma bavêje şaredariyan an ne. Ev hêne diyare qasî ku min axaftina Erdoğan guhdar kir AKP ve rahat nesekine. Yani Erdoğan piştî tekçûyînê derket axifî duê axaftina xwe da mesaj da Kurda. Duê axaftina xwe de gef û guran li Kurda xwar. Yani got emê operasyonan çê bikin. Got emê nehêlin dewletên bi navên Kurd li sînorên me çê bibin. Yani xast mesaj bide Kurdên Rojava û her wiha Kurdên Başûr. Yani ji AKP'yeke wilo mirov hêvî nake ku bêdeng bimîne û qayûma navêje şaredariyên Dem Partiyê. Lêbelê çawa ku AKP hêza xwe wenda kiriye em zêde nikarin bêjin wê AKP weke demên borî tev bigere kayûma bavêje şaredariyên ku Dem Partiyê girtiye. Lêbelê AKP wê rehet nesekine wê hin tiştan bike. Di xebatên hilbijartinan da û her wiha di mîtingê Newrozê de hin kesan yên weke Leyla Zana, Ahmed Türk mixabin hêviya xwe bi Erdoğan dan girêdan. Yani meydana da jî gotin tenê Erdoğan dikare pirsgirêka Kurda çareser bike. Ev jî weke şaşiyeke siyasî ye. Yani mirov divê weqasa jî di nava şaşiyê da nebe duwarê siyasî de. Yani hêviya xwe Kurd çawa dikarin bi Erdoğan girê bidin. Erdoğanê ku va 23 sal li ser hukm ji Kurda ra tiştekî nekiriye tam tersî wî li hember Kurdan her dem zulm û zordariyê daye meşandin ew Erdoğan pirsgirêka Kurdan çareser nake. Ha CHP wê pirsgirêka Kurdan çareser bike gelo. Vê jî em nikarin bêjin ji ber ku CHP jî partiyeke kemalîst e. Lêbelê
قاسی کو امنها دبینن زمان CHP و زمان AKP جهف جدایه. CHP هنکه daha علمانه نزدیک پرسکریکا کردان دبه. یادن تیزانین کو شارداریین کو CHP گرتیه به تایبتی و که شارداریا استانبول یا انقره یا ازمیر یا بورسایی به آلیکاریا دنگ کردا گرتیه. جبرویه که CHP دبن باندورا دنگ کردا دایه. و جبو 2028 جی CHP نچاره کو نرم نزدیک کردان ببه و درباره پرسکریکا کردان دا جی AKP پر جداتر نرم سیاست بمشینه. ها جبرویه که حیات 2028 دوی پارتیه که وکه دم پارتی سیاسته که باش بمشینه. یعنی چوکو حیا نها سیاست مشاندیه نامه. دوی دم پارتی لسر نیگه خواه بکار بسکنه. دوی رایداریین دم پارتی بزانبن چوا سیاستی بمشینن. یعنی دم پارتی دویش خواه را نبیجه از وکه پارتیه که ترکیه سیاستی دکم. تمام وکه پارتیه که ترکیه دکاری سیاستی بیتیج برگو کرد لحمو دورین ترکیه بلاو بونه تو جی وکه پارتیه که کردان دبی لحمو دورین ترکیه سیاستی بمشینی بوی آوای بر راسته لیبلی دم پارتی بوی آوای نابجه از پارتیه که ترکیه من دم پارتی خواه که پارتیه که کردان بناو ناکه لیبلی دنگار تنیش کرده خوازه یعنی تو تنی دنگاش کرده خوازی لیبلی دو آلیه دنجی دماغی گوتنه خواه که پارتیه که ترکیه دبینی خواه که پارتیه ترکاجی دبینی و هر وحال کردستانه کسی که نکردن لکردستانه وکه ملت وکیلی دیده هلبجارتن اوجی شاشیه که دوی دم پارتی حیات 2028 وان شاشیان سر راست بکن اگر اولو ببه از باورم 2028 دا و دنگ دم پارتی درکوه در دور سدی 12 13 حتی بر به 15 16 جی بچه نه اگر چوا حیان ها سیاسته که قلس مشاندن ولو دوام بکن مخابن 2028 دا دنگ دم پارتی و در دور 8 نها بمینه اف جی جبو دوزا گلی کرد مخابن قلسیه که پر مزنه خاله کدن من دوهوجی دا آروار تیوی ده مساجه که کرد و شام مخابن دوهو پر لشکر و پولیس شی چون دنگی خواب کارانی وکه الاغریه وکه الشرناخه السیرته البتلیسه و هر وحال الموشه پر asker و پلیس چی جور به جور باجار این ترکیه هاتون شاندن چون وان درا دنگی خواب کار آنین اف ده سوسیال مدیایی دا جی هاته بلاف کرن دوی رایدار این دم پارتی دوی درباری دا جی دوز و بکن اتراز بکن حتی لدره که وکه شرنقه دوی هلبجارتن جنو و بچه کرن لدره که وکه بتلیسه دوی هلبجارتن جنو و بچه کرن اف جی وکه پیشنیاریه که جبو رایدار دم پارتی دکم حیا جاره که دن بمینن دخوشیه ده سلام و حرمت